Autoridad Saudi relata, Hosi continuación attack bafa sa Gaza, durante conflicto entre Palestina hu Israel hamaet o na ema 9 nuluresin hito, atos tolo, hat nuluresin hito. Doha kanik ema 9 nuluresin 5. Tour Autoridad Saudi, Militar Israel halo operasyon, durante oras, rua, nuluresin hat resulta ema, nain sa nulu mate no nain hito nuluresin tolo kanet. In kuanto, official media Hamas iha komunikado iha segunda, katak meru jurnalista nebihetan o hosi konflito iha Gaza aumenta baatos ida 5 nulu. Hosi komunikado publika iha media social act iha segunda, Organização Nações Unidas ba Asunto Refugiado iha Palestina, hatete, desde conflito semanas, funcionario, o new na in atos ida siya nuluresin toluhetan o, numero ni asliu iha istorya o nunyan. Gaza say hanesan fatin mais risko iha mundo ba voluntaryo sira. Maski iha anunsya katak militar Israel afirma pauza konfronto operasaon ofensibu iha Gaza, Hodi facilita transporta ajuda humanitaria. Residente no medico continua forte iha segunda. Fonte Autoridad Segurança Palestina iha segunda ni Mos relata Israel harahon tiha edificio terminal Palestina nyan basic Ponto Cruza basic Rafah.